U ovom videu ja, Ređo i Seno smo čuvali jednu bebu od jako opasnog čovjeka. Ali naravno, to nam nije pošlo za rukom i desilo se jako neočekivane stvari. Pogledajte video do kraja i lajkujte video. I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na Aldin kanalu. Danas znači snimamo jedan jako zanimljiv video, znači po naslovu vidite da se danas dešavaju neke lude stvari, to jest da ćemo ja, Ređo i Seno da čuvamo jednu malu bebu 24 sata. To sve zajedno ne bi bio nikakav problem da roditelj, to jest otac od te male bebe nije čovjek bio u zatvoru. Pa samen cijeli život je proveo u zatvoru. Jako je živčan i jako je opasan. I ako bi se nešto desilo bebi, ako bi se nešto loše, dlaka s glave mala pala ili desilo bebi, to znači da smrt slijedi meni, Ređi i Seni i da smo gotovi. Zato će ovaj video biti jako težak, a vama će biti jako zanimljiv. Zato Ređo i Seno će sad svakog trenutka da dođu ovdje i da njima objasnim šta ćemo to točno da radimo i da pričekamo tu bebu da dođe i da može početi čuvanje. Beba ima oko godinu do 2 dana, znači još ne zna pričati, ali je jako lopova. Čekamo Ređu i Senu. Evo ljudi, znači Ređu i Seno dolazi u halo, šta lupaš toliko? Ne znam. Možda nam zvono pukne da te ubijem. Znaš ti koliko sam ja platio ovo zvono? Znaš koliko sam platio? 3,5 eura. I šta da se desi, znači baću ti ja dolu u njime zakopete i nikad te više niko neće naći. Jesi li me razumio? Da. Šta da? A to je... Šta bi ti volio da se to desi? Jel ti volio da se to desi? A ne, to je challenge. Napišite komentari, jel si jedno glup od 1 do 10, what the fuck. Dečki, dobrodošli u moj dom, uđite, raskomocite se i danas snimam, kako je Fife udalo, snimamo jedan jako zanimljiv video. Hajde, marš tamo, hajde. Halo, ne skidaj majicu tamo, mrš tamo. A marš tamo. Slobodno, znači, sjednite ovdje i sada ću da vam objasnim zašto sam vas uopće i pozvao. Znači, ovako, dečki. Inače, ja vas nikad nisam zovnuo da dođemo da nešto jedemo. Nisam nikad zovnuo da dođemo da igramo igrice i nešto pijemo. Znači, danas ćemo da snimamo novi video, razumijete? Opo, novi video! Da, jedan jako zanimljiv video, nećemo morati nigdje da putujemo vani, da izlazimo vani, nego ćemo da taj video snimimo ovdje u kući, znači tamo u kuhinji i ovdje. I mislim da ovaj video jako težak. Pa, bit će težak, ja mislim. Zato što ćemo danas da čuvamo jednu malu bebu 24 sata. Mala beba nije ništa, sve mala beba. Pa znači vama to nije teško što ćemo čuvati malu bebu. Ali nešto kad vam kažem nešto o toj bebi, ovaj video će vama postati jako težak. Šta? Pa nešto, razumijete, znači ipak to je mala beba, godinu 2 dana i dalje mislite da ovaj video neće biti težak. Ne. Znači vi stojite pri tome. Ništa, to je ona beba od onog Hasana što je čovjek bio u zatvoru. Koga? Od Hasana, onoga komšu. Beba od Hasena. Pa znaš da on dobio dijete, to je njegova beba. Gon ti to, ne. Što? Neće on. What the fuck? Što? Neće on to čuvet. Pa što? Pa, znaš ti ko je Hasan? Pa što, ko je Hasan, de? To ono što je bio u zatvoru. Pa što ima veze što on bio u zatvoru, čuvamo njegovu bebu. Čovjek ubio ljude. Ubio je preko 100 ljudi, čovjek. Pa dobro, i šta? I šta mi ima veze sa ako mi čuvamo njegovu bebu, kod da je to nešto loše? Kako, djece? Sine, dijete, panel, razbijel glavu. Nas nema na kugli za majskom, mi odešmo na Jupiter. A šta recimo on dođe mi izgubi se dijete, nema djeta. Ti se odmah pozna sa ženom, sa rodbinom, sa svim. Znači bolje da umremo, ja? Da, bolje da umremo sami. Pa sačka, ja inače ne znam toliko ljudi. Ja inače ljudi toliko ne znam tog Hasana. Znam ono samo da je opasan i ništa više ne znamo jel se ikad nešto. Jel on ima i starije neko dijete? A ima! Sačkaj malo. Taj mali je bio negdje u nekom kafiću, u osnovnoj školi, razumijete? I neki su momci došli, zezali ga vamo tamo. I ovaj je otišao rekao ocu i taj je došao od me malo mosikao prste. Jel to taj, sačkaj? Yes! To je... What the fuck, ljudi, sad se ja bojim stvarno. Nisam ja ono bio siguran, jel to taj? Ne znam je ljudi svakog trenutka on trebao da dođe. Djeca zove Alen, taj što je pozvao. Ne znam ljudi, uglavnom vidjet ćemo. Moramo, znači bitno je kad beba dođe da dobro pazimo da ju se ništa ne dednemo. I što god beba traži da joj damo, razumijete? Znači, samo ako hrane daj hranu, daj vod, znači sam nemoj daviti ove stvari neke. E, u tome je bitno, razumijete? Znači, ona može recimo past. Evo dobro. Može past, ali imamo onaj gore televizor u palcima, mi smo se pripremili, znači ja sam već pripremio crtani. Mislim da će to biti u redu, dečki. I moramo da izdržimo 24 sata. I ako to izdržimo, dečki, dobit ćemo 10.000 eura. I moćemo kupiti svakom sebi po PlayStation 5, razumijete? Oj, to je dobro. Nema veze, dečki, čekamo da beba dođe, vi ostavite like, da bi nam bilo lakše da snimimo ovo video, ali tako? Je li vama lakše kad on ostave like? Jes, nekako mi je lakše ovdje. Zato ostavite like i ovaj video može da počne. Dečki, svakog trenutka trebali bi da dođu. Hoće li taj čovjek se odmah...
Evo neko zvoni. Idemo nama, ajde odmah. Brže, dečki. Polako s tim čovjekom, ako uopće dođe, razumijete? Znači, polako s njim priča. Nemojte vi pljačka, sad ćemo vidjeti. Ej, gospod! Ma ko je zvonio? Nema nič nego, hajde sve vrati. Ko ne zajebava? Jesam ja Alo! Viđaj bebe! Pa gdje je čovjek to? Nema čovjek, sačekaj. Hajde, neste, možda ima neko pismo. Hajde, poneste. Gdje? Kako? Gdje ovako? Gdje? Tako ponesi. Ovako. Tako ponesite, what the fuck? Je li to muško ili žensko? Što je ovo? Znam više da je žensko. Ićemo sam malo. Kako da nima neko pismo ili nešto? Lako ponesite. Gdje? Sam ti polako, dečki. Hasanova! Hasanova! Gdje si ti, Hasanova? Gledaj, ljudi. Ćao! Ćao! Gdje si? Gdje je tko? Eto ovako, da, tu moraš da podbočiš. Kako ti znaš? Tu moraš da podbočiš. Kad si ti bio mači, pa jel znaš? Halo, Hasanova! 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 Moram hodit. Zatri vrat, More! Nemoj tu više ići. Ti sad došla u ovaj novi dom. Jel cura? Jesu ovo cura. Ja, beje, puno. Če ćeš gor, def pasti to dijete. Gdje udariti se uopće da sasvim? Beje, gledaj beje. To je beje, Vuna. Da ovo nije Jare. Šalim se. Ljudi, what the fuck, pa gdje je Hasan? Čuvajte vi to dijete. Kako dijete? Diži je ređu. Gdje udariti se uopće da sasvim? Stavi ovdje u krveticu ovdje, pripremili smo je, da vidimo kako će se ponašati krvetica. Odmakni se sad. Hasanova, kako ćemo je dati ime dok je ovdje? Nadija. Nadija. Nadu. Evo ti lopta. Ovo je balon, samo malo, pazi. Evo ti balon. Daj pukaj da udra sasvim. Ljudi, pogledajte kako je slatka beba. Kako je slatka beba. Oj, pade beba, drži, moli, pošće. Znate vi ko je Hosen? Možda naš čovjek ovdje minuje. Skin to dol povuci. Ljudi, za početak ćemo malo da upoznamo. Kako smo rekli, Nadja. Uzmi, mislim da hoće da se uzme. Pa ćemo onda na početku da igramo skrivača malo s njom, da vidimo da se ono pozna. Da reci čao, znaš reći? Ćao. Je malo nasmije. Gdje ređu ti malo nasmije? Hajde se. Gdje ređu malo je nasmije? Dobro je ređu, to je nenormalno. Ti hajde u bolnicu. Evo ide nama u kući tamo, da vidimo šta će uzeti iz kućice. Sve baš. Uzela krav. Možda voli, daj mi jedan krav, daj. Daj si ti da ja malo probam i nasmijem. Ne, djete. Malo bika. Evo je, smije se. Evo, gdje malo sjed na ovo. Daj, brm. Hosnu saznao da je pala, Ma znači neće. mi smo ko kumpirša. Smije se. Ajde, a sačkaj, šta će ona jest? Ne, mami, možeš li ti šišta? Brm. Ova čim pogabri bit će kokain, droga. Gdje je malo voza? Brm. Tam snimaš guzeve, još prnem da ugasim kameru nama. Tamo ispred nas ima. Ajmo malo Hasanova da driftamo malo. Čuvaj, pašće drifter. Moj djeć, pas tu ne svijest, nemoj. Pada Hasanova. Dobro, Hasanova. Hasanova, nemoj biti taka. Ne mogu da zadreći. Šta hoćeš? Hoću da. Hasanova. Drži, ne doj. Sjeno, gdje drži, šta ti sladiš? Hasanova, dječi, da vidimo šta hoće. A možda hoće crtani da gleda. Gdje pijače, gdje da njih? Evo. Da vidimo će li htjeti. On hoće govno, Hasanove gastu. On hoće da ide kući možda. Ani, pašće, di je Hasanova, di je držite. Vidimo ljudi, vidimo šta ćemo dalje, svijemo ćemo li naći jesti ili nešto. Zasad je okej. Pogledajte ljudi Hasanovu šta je uzela. Kolica ona, našla beba. Hasanova, šta radiš to? Ovo za bebu, Hasanova. Ostavi, evo Dude. Evo Dude. Evo balon. Hasanova. Nado. Ređo, gdje nađi... Ma kakvi smoki, da vidimo što ti je. Zove Nado. Pa Nadija. Da, Nadija. Smoki.
Gdje nađe kao, što je pala, da nije pala u nesvijest. Gdje držite, da nije dijete pala u nesvijest. Seno! Mrtva. Aj, budalo jedno, šta? O, žive. Pa šta onda vičeš, mrtve je? Pa glumi. Usro sam se ostraha, evo u mene. Govno već počelo vam dol, nisi išli su tebe reći. Nijesu. U mene već jedno govno malo nije izašlo vam dol. Nado. Evo je živa. Dobro. I Pa viče ona mrtva. umru, Možda sad kopam u zemlju, baš dol. Pa gdje uzmite, hajde, smoki oni naći. I nešto da pije. Daj to malo i da pije nešto. Ne nos pivu, neće dijete pivu jest konj. Hoće ona Ne more pivu. To je mulj kravama, gdje nosite to tamo? Šta ste ponijeli tu? Tu nos pivu, ne more Hasanova pivu. Dajte vam! Hoće pive. Hasanova, gdje viđaj, moraš lavoga, gdje? Sad ćemo vidjeti hoće, samo malo. Čim je to Hasanova voli pive. Šut da vidimo hoće. Hoće, evo, bravo, ajmo jedan pljesak za Hasanovu. Dobro ljudi, nije ovo teško. Ruča, evo Hasanova. Gled vodu jedan put. Ovo je neki mesožder, Bog te neće. Uste joj ko hauba od golf piće. Pa gdje poji ova dva, pa onda uzmaju o tamo. Moraš, ali mogu govneta jesti. Šta bi ti? Ostav vam, ostav. Gdje ti, ovo je 3 od jedan. Pušti to, njemu reći! Halo! Brate, izved to iz usta. Izved to iz usta. Ovdje nas to izved. Sve. On udovi se Hasanova, vam. Gledaj, ovo. 3 od jedan. Bog te stvorio, pa nisi ti. Hobo od golf stvorki. Usta. Jedu ko kombaj. O što gleda? Hasanova. Gdje ti juca, gdje? Možda je žedna, šta bi joj našao? Gdje je vode? Evo ima ovo, je. Daj tu je vode, malo da ona pije. Už vode, Hasanova. Malo vode. Hasanova, evo ti. Što si našao u galonu vode? Pa ona to voli. Pa mu je galon za kisel od krastavca. Ona čim je Hasanova, ona ovo voli sigurno. Ona voli pive. Gdje da vidim, evo voli. Evo da vidimo, voli. Djeto ti malo duda, kako... Evo Hasanova, da vidimo ćeš vode malo. Bog te neće se. Bog ti što ima cug, nema pol litre povuča. Gdje još Hasanova pi? Bog te neće. Što je guta. Loli joj čufta varenuša. Reci. Eto go, rekla. Gdje reci? Gdje probaj ti uči da reče nešto? Gdje reci sve, da reče... Gdje reci tak? Be. Udu se ovo Bogu neće. Bog te neće, pa ja volim, ovako ne mogu popiti vode. Gdje reci? Hasanova, gdje reci? Be. Reci, škafišifnjak. Honi, pa nije ona. Dijeta 15 godina. Reci, mama. Nado, gdje reci, jel ono Nadu ćemo. Pa može Nado, gdje? Nado, gdje reci ko multivator? Pa ti ne znaš reći kako treba, kako kaže? Kako multivator? Kuku malo. Kultivator. I sad smo ljudi odlučili, pošto Hasanova mnogo se ne smije, jedno po jedno će od nas da ovdje stane ispred Hasanove i da nasmijava Hasanovu. Ja ću prvi. Ređu ću prvi. I ko pogodi, evo ja, ko je nasmije dobiva 100 eura. Odmah, znači dobija 100 eura. Znači, Ređu, bez izazova. evo Hasanova ti gledaj. Evo ljudi, Hasanova tu jede, ali neko ko je tužna. Hajde, ovdje stani. Možda Sad ja. Ne diraj kalaš. Sad ja. Ovo je prava puška. Je li ovo prava puška? Yes. Gdje biješ, da moli ispućite nas. To je Hasanova, to ima gene, pucački. Biješ Hasanova, daj min. Daj Hasanova, daj pušku, da uzmi joj. Dobra je. Hajde sad, ko je sad ti sjeno da reći? Hajde. Buga, čuča pupa lala. Oni reći će dijete konju jedan. Pa tebi se ne bi nasmio niko. Ljudi, ovaj sjeno nije na... Ovaj ljudi, ti spun šetana, aj liječi se kod hođe. Evo ga, smije se. Smije, kik se nasmijao. Oj, malo, Hasanova, stedi. Nasmijao Ljudi, uspio se. sam nasmije, zato ostavite svi like i napišite Izradio komentaru. 100 eura. Svaka čast Albine. Idemo dalje da se zabavljamo, da vidimo šta ćemo dalje da uradimo s njom. Malo smo pokušali Hasanovom da igramo skrivača, ali nam to nije uspjelo, jer ona za to nije zainteresirana. Inače, da nije Hasanova, mi bi to riješili na poseban način, ali pošto je Hasanova, moramo da radimo ono što ona kaže. Jel tako, dječki? Da. Ali ovako, mi ćemo nju sad malo da mi odmorimo, ostaviti ovdje da se igra. Njih dvojica će da ide, gdje ćete vi uopće? Odšlo malo i PlayStation. Znači, njih dvojica žele da idu igrati PlayStation 5 tamo u sobu, a ja ću ovdje malo da zaspem. A nju ćemo ovdje naći sve igračke ovdje napod. Iznestaju sve igračke tu, ne baš sve, ali potpuno sve.
Oni će da se igra, a ja ću ovdje malo da zaspem, razumijete? Znači, ona neće nikud odavde otići i to je to. Ostavite like, malo ćemo da odmorimo. I evo ga, mi smo Hasanovo i sve igračke iznijeli, znači ovdje vas dvojicu slobodno, hajte vi sad igrajte. Sve mislim da će on, evo vidite, ona sama ovdje igra sad. Zađi to budalo, pusti to, hajde. Sad idite se tamo igrajte, evo ti se Hasanova igraj tu dobro, a ja ću sad malo da ovdje spavam. Mislim ljudi da neće ništa biti ovdje dok se ona sada igra jer ovdje je okej. Vidimo se ljudi za par minuta. Nadam se da ju se ništa neće desiti. Ćao. O, ljudi, ja sam se naspao. Sa ona dvojica, gdje ste? Hasanova, jesi li se ti naigrala? O, gdje je Hasanova? Hasanova! Hasanova! Evo je vam dole. Hasanova, jesi ti dole? Gdje je ljud Hasanova? Gdje je Hasanova? Nisam ljudi, izgubio sam glas. Već zamišljam u glavi kako me Hasan udara glavom od ovaj frižder ovako. Hasanova! Hasanova, gdje je? Hasanova! Hasanova! Ređo! Seno! Nema Hasanove! Ređo, Seno! Kaj voli? Nema Hasanove! Gdje? Pa ne znam, ja sam ustao, nema djete nić. Ovdje bilo. Da neće vamo. Šta vamo? Pa znaš ti, haj vam Seno da ti prezentiram. Evo Ređo, evo ovako, znaš ko je Hasan? Znam. Evo ovako će biti, evo ovako. Evo ovako. Evo ovako će biti Hasanova, evo. Evo ovako će biti od Hasana, razumiješ? Treba li tem da, evo viđaj, on je već gotov. Hasanova! Hasanova! Da nije vam priletla. Nije. Joj, ima Hasanova da napravi kljukušu masancu. Hasanova! Hasan. Ljudi, gdje je Hasanova, Bog te neće. Mi smo ljudi gotovi. Nas više nema. Vi ste krivi sve. Nismo. Vi ste, ljudi, oni su krivi sve. Ja sam zaspao, rekao sam im da ću spavati. Vi ste trebali dolaziti svako malo. Nismo mi. Ti zakaču vrat. Pa kako ćete mi onda ući kad završite? Pa kad uspiješ? Kako ste glupi? Vi ste krivi sve. Ti si kriv. Ti si kriv. Slušajte, sad treba najprije da nađemo šta ćemo kad... Šta ako Hasan dođe? Pa ne znam. A šta ako Hasan dođe? Čovjek reče daj dijete. Mi nemamo djeteta. Pa bolje da smo pojeli govno nek da čovjek tu dođe da vidi. Šta će biti? Šta će reći čovjeku? Šta će reći čovjeku? Mi smo djetu stavili u gulaš. Čovjek reče daj gulaš da jedem, šta ćeš onda? Pa evo te. Kako si ti glup. Ljudi, i on reče, probaj reče, ne osjetim ovo dijete. Hajde vi šta me pravite budalom? Glup ste. Slušajte, ja imam jedan plan. Ali šta će? Ljudi, jedno zvone vrata, what the fuck? Idem na brzinu, ljudi. Idemo uraditi taj moj plan što sam sad evo izmislio, nisam njima rekao. Nadam se da ću uspjeti. Ostavite like. Idemo na brzinu taj plan i da otvoriti Hasan. Dobre, evo ljudi, to je taj moj plan. Bebu smo stavili ovdje i ovo ćemo pokriti. I samo ćemo mu dati i rećemo, ona spava, nemoj ti sad nju dirati, razumijete? Daj molim te, Bože, samo da uspije plan. Daj Bože, samo da uspije plan taj, da nas Hasan ne pomoći. Hajde, samo molim zvoni čovjek. Daj Bože, Pa da gdje nije je sad Hasan. ona, gdje je ona sad? To je meni ljudi, ja ne znam šta da radim. Hajde. What the fuck? Ići ja sam, ljudi, vi ostanite tu. Biće previše sumnjivo da svi budete, razumijete? Hajde. Ja idem sam ili da ti Ređo ideš sam. Hajde ti sam, a mi ćemo ovdje ostati, eto. Ređo sretno. Znači, recimo fino, probaj ga Ređo bijeti. Ređo. Evo ga dijete. Jel bilo dobro? Je, sve je bilo dobro, evo, ali on spava čuti. Evo, vidiš ko se, evo vidiš. On spava, nemoj spava. Ma šta je ovo? Pa dijete! Nemoj molim te. Dijete je ono! Oj! Evo, neću snimati, izvini, gospodin. Pa ne znamo što će sad snimati. Nemojte, molim me. Evo djeteta. Gdje si bila, Hasanova? Aj! Evo je! Gdje je bila? Aj, umrlo je govno u mene. Aj, Hasanova. Evo, dođe Hasanova sjest kad je. Jes, bila je dobro. Bila je dobra. Vi ste nju bili izgubili. Bome da niste našli, ja vas potru. Ma našli smo i evo je ona. To ona malo bila, jel tako? Da, mi Ne smo znam ja mali. ništa, ja znam Gdje si bila, Hasanova? Gdje si bila, umrla je govno, umrsla. Aj, dobro, evo, ljudno. Vodi kuću ovo. Vodi, nema šta sad će, a nama je vodi, haj. Ajmo. Nemoj da mi više čuvamo. Nestuj kubur, nestuj. Aj. Aj, ljudi moji. Hajde, čao. Ćao. Odlično je on.
Ljudi, Srce mi je stalo. što je sve zbog vas. Nije zbog toga. Ljudi, znači, otkud se stvori Hasanova u tom svemu? Gdje je bila ona? Ne znam, sve smo kući Tamo pripravili. se mogu upsa u kubru. Da Pa- nije tavan. Gdje će se uspjeti kamen? Neki ono ljudi završu. Nema veze. To je to, hvala što ste gledali nešto, komentarišite i lajkujte ovaj video. A do idućeg videa jedino što ja i Ređu i Sijeno vam možemo ono da kažemo. A to je ono...